Aqui a Jamia Vikinope Ebu Bekr Es-Siddiq. Jamia koto Ebu Bekr Es-Siddiq. Ko hine Ebu Bekr? O Ebu Bekr radijallahu anhu hine prvo manuš so priminđa o islam. Sa hine odva prvo manuš so priminđa islam. Penol koto murša prvo Ebu Bekr priminđa islam. Koto burja, koto murša, koto kova. Prvo so priminđa o islam i Hatidža. Prvo so priminđa o islam o Bilali. Prvo so priminđa o islam o Alija. Sarbe saro koa prvo. Sa prvo. Našti ovo sare prvo. Sare tane prve. Sarbe sare. Prvo Alija najprvo do priminđa islam ko to čavore. Suskovka na priminđa islam nije čavoro. I Hatidža najprvo priminđa islam prvo sako to prvo ko to romnja. O Bilali prvo priminđa islam ko to robja. A Abu Bakr radijallahu anhu priminđa ko to murša, ko to burja, to prame. Pa kana priminđa o Abu Bakr, o islam, sad priminđa. Pen džalesko pekamberi selam, ja Abu Bakr. Peno mehnum pekamberi. Te manglante džako dženeti, valjantove muslimani. Te verine ko je ka Allahi, hem te verine mande sinum pekamberi. Hem ka džako dženeti. Ni jek, ni duj. So penđa, ešhedu an la ilaha illallah, wa ešhedu anne Muhammed Rasul. Gotovo, završen dža. Na razmislin dža busoske penđarže pekamberi so nikad ne hovavđa. Nikad ne hovavđa pekambera. Udeske amo penđarže sa šukar manuš, hem prihvatin dža od ova. Koji ne panda Ebu Bekr Siddiq? O Ebu Bekr Siddiq. I neko to najšukar manuša so dinđa sa je pekamberi skale salatu veselam. O Omeri uvek će čape ole. A nate ljubomora i nati nego koji badeti. Meka kera pobude nego o Abu Bakr. Meka kera pobude nego Abu Bakr. Aba o Abu Bakr uvek na kalđa. Baš bil primer. Pa do pekamberi selam ina Abu Bakr kova halifa. Abangeder pekamberi selam ine. Penal džalasine uvek je puri o Abu Bakr. Kerolake maro marea, čistinulake kerolake, hem završio. A o Omari džanulo dva. Kana ulo o Abu Bakr halifa, penal Omari akana me kalaveski buti. Soske na ne vreme o halifa, akana me kađa. Kana gili palo saba namaz, aka ja puri, aka o Omeri ki puri, sa gotovo. Maro marea šulav do, penal ovo je puri. Kok je žatka manakava. Penal isto manuš. Abu Bakr alo, oja, samo su meni inđao vreme. Angedera vola si ne palo saba, a kana vola angedero saba. Hem sa sredinula. Peno brak, ali manuše, nikad našti našala. Pa onda ih slučaj. Pekambera se nam rodol pomoć za ek borba. Pomoć ekonomski. O meri peromjake, hajde romijete na kala Ebu Bekri. Sar, ekva šamaro bogatstvo ka ni ga rako pekambere sra. Peno ironije le, ekvašo bogatstvo. Paro bogatstvo. A volo meri pe bogatstvo, peno lake tuke ja Resulallah. Baro bogatstvo. A vola Abu Bakr, anolo dova su hinela. A kana o pitanje to vola sine pekamberisko je selam. Ko boran džantu ja Omar, ko boran džantu ja Abu Bakr, Omar ina kavđa Ebu Bekri. A o pitanje pekamberisko je selam na ne dova. Nego so kobor muklante familijake ja Omar. Prvo našal džum. Našal džum. Soske, džana osan džume kvaš muklume familijake ja Resulallah. A tu Abu Bakr, prvo muklume Allahi heme pekamberi familijake. Ništa nam čuvaš. Kobor muklante familijake, prvo ne kvaš. A tu kobor muklante familijake, muklume Allahi heme pekamberi. Soske, sasu i nema Resulallah, satu kjan džum. A kavaj ljubave pekamberisko sallallahu alaihi sallam. Ko najbuder mangla, e pekamberi o Abu Bakr. Ki Meka. A kava hadisi džanđu možda angedero bišu panj beš. Nikad na svatin džume. Aba sar posmin džam tava ki Meka svatin džum. Penolo pekamberi selam palo saba namaz. Peno ko tu mendar avdive dos dinđa sadaka. Pazim, palo saba namaz. Abu Bakr peno me. Ko tu mendar avdive postinol. Abu Bakr peno me. Ko tu mender ispratin džajek dženaza, Abu Bakr peno me.
Пенол пекаме сем као и силе акала буча, Allah чуле ко дженети. Абу Бакар мер. Сар шајту ангедер осаба намаз те кере сакала буча. Те де садака, те постине, те джаки дженаза, те поможине, те кере сакала буча. Немогуче това. А бахдика ка те бишу штар сате на совена мануш. На совен, могуче сате кере кава. Сате кере ка те могуче. Соске, а каја диз Медина и Мека бишу штар сате на совен. Влеске, o Abu Bakar ne prvo manuso kađal palo pekambерија ко дженетин чал. Соске овине. O Omari so penol Abu Bakr. Penol vallahi billahi. To volma jek bal. Zane mu šasu silim bala kate bala? Jek samo jek bal sar o Abu Bakr blago mange blago. Ako borke ža Omeri. Hem skojte na Omeri. Budke ža Islam. Aba palem peno kamo srećate oma samo jekbal saro Abu Bakar radijallahu anhu. O kobor keža islamski. Leske vallahi. Soske vikindele Sidik. Ebu Bekr Sidik. Soske hine uvek iskreno manuš. Na postojinđa po iskreno nego Abu Bekr Sidik. Na postojinđa manuš soske ovna kavđamen koji badetja. Amen pobude možda sadaka da lestrakana. Možda победир постина, možda победир керај баблети, аба на инам искрене саров. Одолеске на кавджа сариен, пенена улема, теле о имани кото Абу Бакар, теле о имани кото цело свето, пенело о имани леско попаро као него кото цело свето. Allah. Само манушини од два аман, Само манушини од два аман. Одолеске, амен вален товаха sa ljubomorne upokava. Soske tova iskrene sarov inšala. Te kera buti sarov tova inšala. Ako manga alea tova ko dženeti, onda mora tove sarov. O lest. So amen penaki doja Allah čima ko dženeti pekamberija, ja Allah čima ko dženeti Ebu Bekrija, Omerija, Osmanija, Alija, čima ko dženeti lenci. Aba aço, ta inan sara Abu Bakar, a inan sara Omeri sara Aliye sara doa. Nahinam sara on, aba mangate džako dženeti uzal. Deske molim Allahi, Allah te sastavila men Ebu Bekrija ko dženeti ya Rabbil Alamin. Molim Allahi, Allah te čula men ko dženeti Firdaus ya Rabbil Alamin. He molim Allahi, Allah te lakšina men go drumo ko dženeti ya Rabbil Alamin. Si bud, aba mora harica te koase si, a vrat hanate posetina inšal.